Yes, shoti bakunzi ba Mavubi News nkomeje kunagenda mbifuriza bwaneza, nkomeje kunagenda mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa. Mwese mwamaze kumenya ko iyi ngiyi ariyo channel ya mbere ku isi imaze kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi. Nkomeje kunagenda mbibashimira kabisa, nkomeje kunagenda mbashimira urugendo kabisa mu buryo mukomeje kugenda mufatanya natwe mu rugendo nyuma yuko The Journey TV igize ikibazo tukimukira hanga kabisa. Uko mukomeje kugenda mubana natwe kabisa kuri iyi channel kabisa, nkomeje kunagenda mbashimira. Ubwo rero by'umwihariko shimiye mwese wowe wamaze gukora subscribe, wamaze kumenya ko ingi ariyo channel ya mbere ku isi imaze kugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi, ukamenya ko ahangari ho ukura amakuru y'abanyarwanda baravukiye Burayi, babakina Burayi kabisa, baravukiye Burayi bataraza gukina Mavubi. Ari twe ko kwarahangaha ubasanga ari iyi channel ya mbere ku isi ibaranga kabisa, arangaho bamenyera. Kandi ukamenya ko arangaho umenyera uko babakinyi abanyarwanda barimo bagenda bakina Burayi, barimo bagenda bitwara. Ubwo rero wamaze kubimenya ugahita unakora subscribe, ndabigushimiye. Ndetse nawe utarubizi kabisa aka kangiye guhita ukora subscribe, ndabigushimiye kabisa, ngushimiye ko uri umuntu uwo mugabo, uri umuntu ukomeye cyane. Rero uyu munsi kabisa, uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuba twagenda tuganira kabisa kuri babakinyi n'undi bacu babakina Burayi. Tugiye kuganira ku musore ukomeye cyane, umusore ukomeye ufite impano idasanzwe nyuma yo gukora mu makipe nka Eindhoven yara mu gihugu kabisa cy'Ubuholandi, akaba yakwerekeza kabisa yewe ubungubu akaba yamaze kwerekeza mu kipe ya Juventus. Niwe tugiye twagenda tuganiraho inkuru yamaze kuba kimomo byara kabisa ku munsi w'ejo mu mugoroba. Uyu musore yamaze kuhagenda asinyira ikipe kabisa yitwa Juventus de Turin cyangwa se Juventus musanzwe muzi nyine ya Juve, imwe yanyuzemo ibihanganye nka Cristiano Ronaldo, yarahanyuze kabisa n'abandi bakomeye cyane, ni ikipe y'ubukombe kabisa. Ubwo rero uyu musore yamaze kuyigeramo, Umunyarwanda avuka Igisenyi, bamwita Sean Van Are go. Uyu musore yitwa Sean Van. Uyu ni umusore, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyarwanda wavukiye mu Buholandi ku itariki ya 5 Kamena mu mwaka 2006. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 95 kabisa, umusore muremure ushinguye. Akaba yakiniraga ikipe ya PSV Eindhoven kabisa yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubuholandi. Rero akaba yakinaga ku mwanya wa myugariro wo hagati kabisa, abo bita aba central back. Akaba ashobora gukina nka nimero 4, nimero 5, yo ashobora no kwakira nka nimero 6. Uyu musore afite ubwene gihugu bw'Ubuholandi ariko afite inkomoko mu Rwanda, kuko mama we ari umunyarwandakazi uvuka hariya Igisenyi kabisa. Abanyarubavu cyane kude chapeau kabisa, ni Brazil y'u Rwanda kabisa. Ibyo mwamaze guca impaka kabisa, murumva ko ni Burayi kabisa mwatangiye kubagaburira nyuma yo kugaburira igihugu cy'u Rwanda, mukagaburira impano kabisa, impano zidasanzwe. Harimo ba Haruna Niyonzima, ba Muhajiri, abasore benshi kabisa nk'aba Salomon Lesarike ndetse n'abandi benshi cyane. Mwamaze no kwitereka kabisa abo makipe y'Uburayi, imwe mu makipe nibuze 10 akomeye ku isi ariyo Juventus. Mwamaze kwihereza umukinyi uyu musore. Rero reka tube twagenda mu tureba mu mateka ye y'ubuzima bwe. Uyu musore bita Sean yatangiye gukinira umupira w'amaguru akiri muto, anyura mu makipe y'abato ya FC Eindhoven. Yazamuwe mu kipe y'abakuru ya Eindhoven mu mwaka wa 2024, amaze gukina imikino 17 muri iyi sezo y'umwaka 2024 na 2025. Yahamagawe kandi mu kipe y'igihugu y'Ubuholandi yabateye imyaka 19, aho amaze gukinamo imikino 2 kabisa. Urumva ko biracyashoboka cyane, yewe nta n'ikibuza, nta n'icyabyitambika igihe igihugu cy'u Rwanda cyakimwifuje nakemera kugikinira, koko ntarakinira Abaholandi iyi senior team, ntabwo arakina ikipe nkuru. Kandi birashoboka cyane ko uyu musore akina Amavubi, kuko n'ubundi ntabwo ari ni muto, kuko n'ubundi nabaki musabo baje bari muri iki kigero. N'ubundi n'umusore ushobora kuba yagenda afasha byinshi mu kibuga kabisa, yafasha byinshi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi. Wenda ibyo tubize tukuba twagenda tubirebaho kabisa. Reka turebe mu myitwarire kabisa n'imikinire y'umusore. Uyu musore Sean ni umukinyi w'intangarugero mu kibuga, azwiho gukina neza mu bwugarizi, afite imbaraga n'ubuhanga kabisa bwo gusoma umukino, akinisha ukuguru kw'ibumoso kabisa. Kandi ashobora gukina
gukina ku mwanya wa myugariro hagati nyine nkuko navuze mu ma center back bara nimero 4 nimero 5. Rero mu mikino 17 mu mikino 17 yakinnye mu mwaka muri season ya 2024-2025 yagaragaje ubwitange n'ubushobozi bwo gufasha ikipe ye mu bwugarizi kabisa. Ni umyugariro mwiza cyane kabisa, umeze neza cyane, ukomeye cyane kabisa. Reka ture noneho ese icyerekezo cyo mu Mavubi, ese ibye mu Mavubi bigeze, reka tube twagenda twinjiramo kabisa turebe uko bimeze. Nubwo yavukiye mu Buholandi rero uyu musore bita Shane afite inkomoko mu Rwanda kuko abikeshanye nawe cyangwa se mama we umubyara uvuka ari i Rubavu. Nta makuru kabisa ahari yemeza ko uyu musore bita Shane Van Ayer yaba yaramaze gukina ikipe y'igihugu nkuru y'u Buholandi kuko rwose ntayo kandi nta nubwo byigeze bibaho birumvikana. Rero bityo rero akaba afite amahirwe yo gukinira Amavubi, afite amahirwe kabisa yo gukina Amavubi. Ishyirahamwe rero ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rishobora rero gukorana na Shane kugira ngo yemererwe gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero bikaba byatanga imbaraga ashya mu bwugarizi kabisa bw'Amavubi burimo abasore nka Mutsinzi Ange Jimmy, Mandi Thierry, uwo bita Fanuel Kavita, abasore nka Banige na Kirema kabisa, abasore nka Yunusu baba babonye izindi mbaraga kabisa, abasore nka Rwatobya Abdul Kimoto baba babonye kabisa izindi mbaraga kugira ngo babe bagenda bafatanya kabisa ibintu ubikomeze bigende neza cyane kabisa. Uyu musore rero Shane Van Ayer afite ejo hazaza heza rero mu mupira w'amaguru nkuko navuze kuko yamaze no kubagenda asinyira ikipe rero ya Juventus, aho yayisinye amasezerano azamugeza kabisa, azamugeza mu mwaka wa 2029 rero. Uyu musore akina yarasanzwe nyine akina mu cyiciro cya kabiri hara mu gihugu cy'u Buholandi. Yaramaze gukina imikino 17 nkuko nabivuze ya shampiyona, akaba rero yamaze kugurwa n'ikipe ya Juventus yo mu Butaliyani kabisa, aho yasinye amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2029. Urumva ko bamuhaye amasezerano meza cyane kabisa nk'umukinnyi bizeye. Ubwo rero uyu musore akomeje kwitwara neza rero ashobora kugera ku rwego rwo hejuru kabisa ndetse no gufasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kugera ku ntsinzi mu marushanwa mpuzamahanga, yewe ashobora no kuba yabera urufunguzo kabisa abandi bakinnyi b'Abanyarwanda. Ubwo rero Abanyarwanda bose kabisa, Abanyarwanda bakwiye gukurikirana ndetse no gushyigikira uyu musore bita Shane Van Ayer kuko ari umwe kabisa mu bakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda abakina ku rwego rwo hejuru kabisa. Rero gushyigikira abakinnyi nk'aba bizafasha guteza imbere umupira w'amaguru kabisa w'u Rwanda ndetse no kongera icyizere mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, kuko basore nk'aba ngaba mbaye ngenda mbagezaho iyo baje gukina Amavubi nyine bigenda neza cyane kabisa. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi nayo highlight igenda igira kabisa, ugasanga irimo igenda igaragara kabisa, aba scout bagatangira kuza kurebera mu Rwanda kureba impano zihari kabisa. Ibyo rero bigafasha n'abana bo mu Rwanda kabisa ari mu cyaro kuba nabo impano zabo zazagaragara bitewe n'abafite inkomoko mu Rwanda babaragiye bagaragaza urwego rudasanzwe kabisa. Wenda hari reka twizere ko izina ry'u Rwanda kabisa rizaba ryajya ku ruhando mpuzamahanga binyuze muri umukino bita muri umukinnyi bita Shane Van Ayer. Shane Van Ayer ni urugero kabisa rwiza rw'umusore w'umunyarwanda wateye imbere mu mupira w'amaguru nyuma kuva mu makipe nka Eindhoven, ahubwo akisanga mu kipe iri mu makipe 10 ya mbere ku isi ya Juventus. Akaba rero afite ubushobozi bwo gufasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda kugera ku ntsinzi kabisa. Ni inshingano zacu kabisa kumushyigikira kabisa ndetse yewe no kumufasha kugera ku nzozi ze zo gukinira Amavubi. Ubwo rero dukomeze kabisa tube hamwe Banyarwandakazi, tumushyigikire nyine nk'uwacu kandi dushyiremo imbaraga, wenda hari ibintu bizagenda neza. Uyu musore bita Shane Van Ayer azaza kuba yatangira gukina n'Amavubi nta gihindutse kabisa. Ubwo rero Banyarwandakazi ngayo nguko nguyu umusore wanyu bamwita Shane Van Ayer, ni umusore w'umunyarwanda kabisa uvuka ari i Gisenyi.
Abanyarubavu ndabashuje cyane kuko umwabyaye umukinnyi ugiye kuba kabisa yaba yakina ku rwego rwo hejuru. Ndakeka ari nawe munyarwanda ubu ngubu dufite uri ku rwego rwo hejuru mu kipe nka Juventus, ni ikipe ikomeye cyane y'ubukombe na wabyirengagiza. Rero kora subscribe niba utarayikora, maze nawe maze gukora subscribe wibuke ko like comment ibyo byose kabisa ugomba kubyibuka kabisa kugira ngo ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi. Ubwo rero dufatanye kabisa, dufatanye dushyigikire channel yanyu kabisa, no kwishyigikira. Niba utarakora subscribe uhita ukoraho, nawe maze gukora subscribe ukakora kuri like comment, ndetse yewe rwose dukomeze tuyishyigikire, share, kandi wibuke yuko iyi niyo channel ya mbere ku isi yizewe nta gihuha. Ubwo rero tubane mu biganiro biri imbere. Niba utarakora subscribe hita ukoraho kugira ngo ibiganiro biri imbere bize kukugeraho ku gihe. Tubonane rero, ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.